Ese wari ubizi ko hari abakinnyi bataruzuza imyaka 25 bafite amafaranga arenze ay'abantu benshi bazakorera mu buzima bwabo? Bamwe muri abo bagura imodoka zihenze, amazu ya za miliyoni nyinshi, ndetse banafite amasezerano y'ubucuruzi abinjiriza amafaranga menshi kurusha umushahara wabo. Muri iyi video tugiye kureba abakinnyi 10 bato bafite ubutunzi bukomeye muri 2026. Nimugera ku mwanya wa mbere muratangara. Mbere yo gukomeza kanda subscribe ndetse unakore like, share na comment. Ku mwanya wa 10 turahasanga Gavi, umukinnyi wa Barcelona na Espagne. Gavi amaze imyaka mike mu mupira w'amaguru ariko yamaze gukora izina rikomeye. Uretse umushahara ahabwa na Barcelona, aninjiza amafaranga menshi mu kwamamaza ibicuruzwa bitandukanye. Ubutunzi bwe muri 2026 bugereranwa hagati ya miliyoni 15 na miliyoni 20 z'amadolari. Nubwo akiri muto, ubuzima bwe bwerekana ko ari umwe mu bakinnyi bafite ejo hazaza. Ku mwanya wa 9 turahasanga Arda Güler, uyu musore ukomoka muri Turkiya amaze kuba umwe mu bakinnyi bavugwa cyane ku isi. Nyuma yo kwerekeza muri Real Madrid, agaciro ke karazamutse cyane. Amasezerano y'ubucuruzi, umushahara ndetse n'ibihembo bitandukanye byatumye ubutunzi bwe bugera hafi kuri miliyoni 20 z'amadolari. Abasesenguzi benshi bavuga ko ashobora kuzaba umwe mu bakinnyi bazinjiza amafaranga menshi muri imyaka iri imbere. Garnacho wa Chelsea ni umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane n'urubyiruko, imbuga nkoranyambaga ze zikurikirwa n'abantu benshi cyane. Ibi bituma ibigo byinshi byifuza gukorana nawe. Bivuga ko ubutunzi bwe buri hafi ya miliyoni 25 z'amadolari. Ku mwanya wa 7 turahasanga bita Jamal Musiala. Musiala ni umwe mu bakinnyi bafite imari idasanzwe. Uyu mukinnyi wa Bayern Munich amaze imyaka mike agaragaza urwego rwo hejuru. Amafaranga amuva mu mushahara, ibihembo ndetse no kwamamaza bituma ubutunzi bwe bugera kuri miliyoni 30 z'amadolari. Ku mwanya wa 6 turahasanga Endrick. Abantu benshi bamuzi nk'umwana w'igitangaza wa Brazil. Nubwo akiri muto cyane, Endrick yamaze gusinya amasezerano menshi y'amafaranga atubutse. Ibigo byinshi byifuza izina rye kubera ubwamamare afite. Ubutunzi bwe buri muri 2026 bugera kuri miliyoni 35 z'amadolari. Ku mwanya wa 5 turasanga bita Pedri. Pedri amaze kuba umwe mu nkingi ya mwamba muri Barcelona. Ubuhanga bwe bwatumye yinjira mu bakinnyi bakomeye ku isi. Amafaranga yinjiza ava mu mupira no kwamamaza yatumye ubutunzi bwe bugera kuri miliyoni 40. Ku mwanya wa 4 turasanga Jude Bellingham. Uyu mukinnyi wa Real Madrid ni umwe mu bakinnyi bafite agaciro gakomeye ku isoko ry'abakinnyi. Bellingham afite amasezerano menshi y'ubucuruzi ndetse afite umushahara uzamuka buri mwaka. Ubutunzi bwe bugereranwa hagati ya miliyoni 50 z'amadolari. Ku mwanya wa 3 turahasanga Lamine Yamal. Uyu ni umwe mu bakinnyi bavugwa cyane muri iki gihe. Nubwo akiri muto cyane, ibigo bikomeye ku isi byatangiye kumushoramo amafaranga menshi cyane. Abasesenguzi bavuga ko ashobora kuzaba umwe mu bakinnyi bazatunga amafaranga menshi mu myaka iri imbere. Ubutunzi bwe bumaze kugera kuri miliyoni 30 z'amadolari. Ku mwanya wa 2 turasanga bita Vinicius Junior. Nubwo Vinicius Junior atangiye gukura, aracyabarirwa mu bakinnyi bakiri bato. Vinicius Junior ni umwe mu bakinnyi bahembwa neza ku isi. Kwamamaza, umushahara ndetse n'ibihembo byamufashije kugera ku butunzi burenga miliyari 100 z'amadolari. Nuko mvuga umuntu uri ku mwanya wa mbere, kanda subscribe kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bitazajya bigucika. Ku mwanya wa mbere turahasanga Kylian Mbappe. Nta gitangaza ko ari buza ku mwanya wa mbere. Mbappe ni umwe mu bakinnyi bafite amafaranga menshi ku isi yose. Amafaranga ye ava muri football, kwamamaza ndetse n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi byatumye agera kuri miliyoni 150. Mu myaka mike ishize gusa yabaye umwe mu bakinnyi bakomeye kandi batunze agatubuza ku isi. Ngabo abakinnyi 10 bakiri bato batunze amafaranga menshi kurusha abandi muri 2026. Ese utekereza ko Lamine Yamal cyangwa se Endrick bazagera ku rwego nk'urwa Mbappe mu myaka iri imbere? Andika igitekerezo cyawe muri comment niba wakunze iyi video.